Kay lom tu kha zaitin da minung kam han lai ti mi kha organization bu chungala kan roi na ka zaitin da kam minung pol hi human resource e kam han lati kha I chai nak se e apa khan nak chun zai da har lati chun kam bu ni har mi minung korean out ma sa haw ma ka employing recruitment dong ka se ma ka employing se pani nak chun training rian an thiam lom ka rian chim la thiam tar khama ka pani nak step pani nak se pathum nak chun compensating ti nak ma khai chu compensate ti cha atak tak achun thil pakhat khat ke liam piak ti ke se ka zon adu nak chu liam piak si lo in an har baw mi company ni organization ni apek ngading mi kha pek wedding kama ka compensating ti se amana bia chama yi ngandam nak lai ama khan che heiti pol le pingya yi fa la siang kai nak thau pan che heiti pol le ma pingya tin se thau pan che mo ma kho chon pension heiti le ma kho chon holidays cha bonus heiti pol le khavial te kha fund in compensating akan ai te lai ka pol ma kho chon developing policies ka human resource menung kam han nak na management kan tu nak akan policy jong kha tha teng kan chia haw tu dan ning chang phung lam zul phung te te kha tu haw ma kho chon strategies zaitin da kan roi hala kan kalpin hala ti mi strategies jong ka suai haw khavial te rian bial ka function bial te iphone te ka kan human resource management ti mi HRM jo city kha kam hu kho mi se panhinak achun asulam khakam banzau masala human resource management is the process of managing human talents skills to achieve organization objective atoina ang phundang asulam kan chima sia chun menung kan ngai min ha ya an thiam nak talents an ngai mi pol skills pingya yi chin an ngai mi pol film thiam na an ngai mi velte kam mang in thi yo im hwal ngai te mang thiam in kamma organization buni company ni kanatip mi velde kan tin khona dingkhan achu si tha tem man thiam kama ka human resource management society ka kam hu khomi se the term human resource imply that people have capability that drive organizational performance other terms such as human capital and intellectual asset all have in common idea the people make difference in how organization perform the human resource management ti mi chama kham minung han thiam la an thiam nak am phim nak velte han thiam kama ka human resource management chasana asa atu chana chama kha skola adang ni khan tram dang te kham van chu api amana bia human capital ti mi human capital se chan lu ayin amit ti se capital ti cha ayin amit mo lu ayin amit ti pol na khan rak chu api ma kho chon human personal management ti pol na personal management sia chun pumpak management tu dan hai ti pol na kan rak chu api human management ha ai lo mi tram te ka arak chuak len atu chana chun na teng khavial te kha human management chung kan khum khodin se achung ai tel di min se kha tram vial te khana te khan tlompal te chu anadan nak ti kha kam mu kho HRM kan tila chu human resource management team hi atoina chun HRM kan tila HRM advocates is the decision about the employment and management of the people resource should not have an independent life of their own but should be firmly rooted in the mission and strategies of organization HRM kan timi management resource management lai hin chun adi ka cho organization ni buni angai mi strategy la mission tim mi chung khan za menung khalak lam an thiam kha maka human resource management se I dan nak pakhachte amana bia apum phun ting kan ban lan chu ma ko lai ka han I dan nak te kam ban zau ta lai chakhate takhate moti ka van di ta la sorry
aidan nakha human resource management HRM kha mi kan ngai mi vialte khamhan sanaten tram dang tate kharak chok fe gati atu nai khan tram dang tate khacho amana bia human capital management ti se chon lu ajim mit pan thiam ma kho chon human personal management ti long kom la khapathum kha aidan nak tate tlom palte kan zau sia chon human resource management ti mi chu organization ni silo bu ni mo angai mi kalpi mi tip mi policy la strategy angai mi vialte chung kha zau in kha concept ka strategy chunga kam man kho ding mi kana tin mi chunga kam man kho ding mi menung por kha rian au in khan in han thiam kama kha human management se la capital management ti si khan ta khan si lo in menung kan ngai mi kha zau chomin zai tin da kan kalpi la kana tim la ti mi menung kha che khan in te kal kama kha human capital management se aidan da na chu human capital management si khan chu menung kha lu ku ache khan pi ro ma si mang khan koi mu lo re na ten human resource management si khan chun vai lo kha strategy la tim mi kha zau khan menung a har mi tu kha kan au na la management kan tu ma khai dan dan se le cha kan chim kan ha ka chim mi khan na thai ti ma dai ti sam bolung chui zau ka fuam bo bolung chui zau ka fuam ngai ka ti e ka tha kho lo ka wa ta na ka ti mi kha ma kha ma khan upama he chim ri ko solo abana bia bolung ni bia pol ni khente bolung poi khe an tlai te ka khen ka sa kwat ke strategy ke apum phun ang ngai strategy ke apum phun ang ngai 442 kan ti 442 ti cha back pali balanda pali tai sip pan hi ti cha ki 442 kan ti 442 in ana chal pang mi amana bia Manchester United kan ti 442 in ana chal pang 442 in ana rak chal pang ti kam manager atun pani khan 442 khan achar pin ha e ma khan manager tharan au na manager thar tia ni pia tharan au na ni pia tharan au te khan ni pia thar kha atu man chu ni pia tharan au mi he amurim ti se ani chu 442 ka phang thiam lo zaidam han ti si chun 3321 in a man 3321 a man te ka khan ama I strategy kam 442 khalut khauti lo e 442 lewa athiam ngai mi hi pa he a ke rong tha bak athiam bak kan ti mi polong kha amang khau na lo amang kho ti lo na khan an thiam tuk zong khan zuaran hau zuar in ama adu mi 332 ya thiam ding mi menung kha ko la man khaban to ke human resource management ti mi se chimdu na cha ama I ni san hit I ai kai ding mi menung kha au na ma kha human resource management se maka human capital management in kan chim sia chu maka atunai upama kam pek min kha human capital management sa sala chu amurim kha hi menung kan ngai chia mi he phang ha nasan hi tha ai kai la kai lo dong ai kai ding phang ha ti kha maka human capital management ti mi chu san ha la aidan nak te chu maka se aidan nak kha chu capital management si kan chun a chia mi menung kan ngai chia mi kha mual angai kho chungen la asi kho chungen man thiam izum la man kho kama kha capital human capital management se human resource management so kan ngai menung kan ngai ri lo donga kan thar mi menung kha au na riam pek na I man thiam kama kha asi ma te khan ai dang de wak tlom pal te chu Overall purpose of human resource management is to ensure the organization is able to achieve success through people. Natin ka human resource management kan titika silo human capital management so I khat ni mi chu the city sia chun menung vial an phim nak la an thiam nak vial te kampang in bu ni kan ti mi organization company ni I tip mi vial te tlinter kho hol ngai ten tlinter kho la tlam tling te mo a chu miap hu kho e tha ten roi kho kama kha asi e te la kan kan tampi kan simpia chang hi mi he chu kan zau ti lai lo e kan lan chu ma ko la je ti chun atam pa ngai tu san ta he ka rong he chu aba pi tuk lo mati ka van lak tar sa so mi ke se definition ka atam to khawlem lo apan hi nakan zau sia chun policy course of human resource management policy happy line trompalte cat wal ni 12 policy dia ati policy lai ni human resource management tu atika policy lai ni ti ma policy lai ni so kam van zau ta la managing people as asset
that are fundamental to competitive advantage of organization policy ใช้นี่อธิติเคน human resource management ตัวที่มีตัวดิ่งมีทิลไปให้นี่ policy principle มูวาดะกันที่ลาจะเตมูวาดะให้นี่ที่อธิอปะคัดนักบิกเสียจนใจได้สิทธิเสียจนมนุงกันไงมีนะเฮมนุงมีพอเลยกันไงมี company นี่อันไงมีเวียลเตละก็อสังบิกมีอายินมิตรรัวดิ่งเค asset ที่จะปายสายมุอาลุงที่นักเสีย asset asset ที่จะปายสายมุที่นักเสีย company นี่บูนี่ไอไงมีทิลรีลักเวียลเตละอดังเวียลเตละก็อสังบิกมีจะหิมนุงกันไงมีเฮสีที่ค่ะมันตุกรัวอินใจกันที่ละ management ตัวเทียมคำมาค่ะ human management นี่อักลปีมี policy ประคัตจุเสียเดafoi nak chum policy human management ni usa pek mi a policy a philosophy cha zai da city chun a chimdu na chama ka zon hen a chimdu na cho theory nak en menung am pi do ti kha a chimdu na se company pakhat run kho nak dinga organization pakhat run kho nak dinga bu pakhat run kho nak dinga phaisa investment zai zat da ke ngai ti mi la theory zai za facilities ti mi mo theory rian to nak zai zat da ke ngai ti mi na kan khavial te nak ama sat bika aba pi do mi cho menung kha am pi do ti kha akal pi peng la ma kha policy ma kha philosophy sa ti se kri fa bu su dong kan zau si chung kri fa bu thok song a biak em hum ha ngai la biak em pi va ngai la hum ha pi va ngai la thudan ha pur pi tha special ngai di menung ngai lo nak sa cho menung ngai ma sa biak em hum ha ma ngai ri lo long kam poi lo menung ngai ma sat bika ba pi ti kha human resource ni akal pi dang kamo makha ase pakhat na kha ma cha chen menung hem ba pi ti kha number 1 policy cha se theory nak menung ba pi ti kha mo one policy phong menung ba ke fundamental ache khan ache asung bu pakhat aran kho nak dinga organization pakhat aran kho nak dinga ache khan ache asung do aya lu ayin na mi phit de ti kha akal pi mi se makha policy 1 policy 2 achun zai the city se chun aligning human resource management policy with business policy and corporate strategies human manage policy pani na cho human resource management kan tu mi a policy vialte he business policy ha ai kal la lo e hroi tu ni leaders ni ai ngai mi company arian trending strategy jong ha ai kal lo kha ba pi big align ti cha ai kai la ti nak mo ai kal la lo e zai kan ti la ai kal lo mi piang pian ai kal lo mi the opposite word of ai kal lo ti cha zai da china cái nghề rẻ có hơn thế cái nghề đó ai phi ya medicas có cho pathum nak achun developing a close fit of HR policy procedure system with one another human resource policy kha develop kan tu la map develop kan tu ding mi policy cho company ni organization ni angai mi rian tuan ning chang procedure rian tuan ning chang la phunglam vialte hakan ai kai mi policy si haute palina chung creating a flexible organization responding more quickly to change policy apalina to human resource management kan tu dan he kampong kam hi ai thleng peng mi athang chau peng mi sitika kha ai thleng peng mi la chan adoi coding ai thleng coding policy por kan tu hauti se ma kho chum pangana chun encouraging team working cooperation across internal organization boundaries team working hi usa kam pe khaw human resource management kan tu tika khan manung pakhat ta telong kha tawon tuam vau pek loin zaitin da pu pong in kan tuan kho la ti mi kha tuam vau pek thiam la management tu thiam kha ba pi ete irul kha ba pi manung pakhat ta ten tu na khan irul thiam kha ba pi tuk ti kha achim du na se zai pau khan irul ba pi in sak song ba pi len ta chal bolung chui song khen irul tim ning den irul ba pi kha irul kha tai nak sati mi policy kha kalpi haute la paruk na achung creating strong customer first policy hin human resource management kan tu along hin
kan tlaiding mi policy pakat sari min so zai da city sia chun business cha chmo business cha la organization cha la company cha chun customer right kha kan tlai how customer first ti mi customer ko usa pek an how ti mi policy jong kha kan tlai how e ti khe se mi he chu business la organization cha chom mi cha si cha khamo krifa ha chun tampi ai patat lo ma ka zon te he chu la empowering employee to manage their own self development and learning ma kho chun policy kan tlai reading mi chu menung pakhat chu management menung kan ngai mi lu ayimit management kan tu te khan menung pakhat chu amma la kan da chu an than chau chu nak nga ding thilri kha usa kam pe khaw rian kha usa kam pe khaw ti se menung pakhat chu I than chau nak ding kha usa kam pe khaw e te adong nak bi policy period na so developing reward strategies vai lo kha tai na am hu ti ka lom chong lom pi la lak song pek la kha pol man tuk te policy jong kha kan thlai haw e te mi tha tho tar nak mi lung tho tar nak ding la athiam mi khana thiam tia ati ma piu nak ding khaban tuk pol policy kha kan thlai haw te la pakwa nak chon improving employee involvement through better internal communication pakhat ipi tlai na ka kan than chautar ha building greater employee commitment to organization increasing line management responsibility for human resource policy developing facilitating role of manager and ka dong adong na big chimi chu bai lo ki facilitating ti mi chu kan har mi theory kan har baw mi theory ke pek organization rian kan 20 ka amana bi rian tu nak dinga company wan tham cha ka ngai kam wan tham pakhat ni ke chu kal nak motorcycle ka har ti sila pek kho azwam zung ta salai na te nam han la ti pol sila ke chu computer pakhat ka har ngai ko computer ka laptop rok chang la zung ni rak ka chop pe ti sila khaban tuk an har mi theory computer na asilo adang dang theory pol mo khaban tuk pek kha ka facilitating ti cha se khaban tuk an har baw na ta te dong kha pek kha ma kha human resource management chunga kha theory pek yang kha itel di e te khavial te kha se hlai ni policy hlai ni kha kam ban hu mi se atu cho tompal te vailo kha class role la vailo chung kan lu hla na khan pakhat te nan ru nak nam hu kho mi ti van hal ka du mi discussion cha pakhat ka van chu api du mi chu zai da se ti sia chon kam bible chunga te bible chunga genesis in bethlehem tianga nam hu kho mi nan thai kho tok ani akan roidan ki ani ki chu ama Jesu si zonga mo Daniel ten ha Moses ten ha si zonga Nehemiah ten ha si zonga Paul ten ha si zonga zai kan tila an na ruininga ka don te ke human resource atu atia nam hu kho mi bible chu chunga ka don te ke human resource examples ko human resource kam bible human resource management tu anak ko tia nam hu kho mi nan sil fia kho mi la mo ti kha discussion cha van hal kan du na Jesus a ministry amana Moses a ministry Moses atway na khai ta ko simo David siang prang atway na ka haiti Paul Nehemiah Jeremiah Daniel haiti la pakhat cheo kam bible chung pa Genesis in adong tianga ani atway na ka don te kin ke chu mi atway dan ha aman dan ha ki ma ki aman thiam ngai na ma aman dan ki human resource management ti cha tu nai kan chimban to khan mi tha ten amalan sinak te man thiam ka asa kawe ka ron te khin ke chu kam hu thiam ka mat chun kam hu nan ti mi bible chunga example kam hu khom yom matia tampal van chimok nang ngai na mo chuna hemia kha chi ro ka ti ruang chu ama kha Jerusalem la kirti ga khin mi pi thazan kham han la bia in asatar ti ga khin human resource han ti ga po ro se atha to kan lom adik bak mi se Nehemiah abik in Nehemiah chapter 3 akhan chi tung kha kan rela chuma ka resource management atu adang kha atha ta tak amak ta tak ke se ani te chung hima lai an thiam ti khan an thiam ning hoi bakhan resource ka lak vai ka amhan di na amhan thiam ngai na kha pol kha se
adang ta kan chim khom yum na mo adang dang dong omri ko la hai eni pa hau na chim adang pakhat khat chimok anum na mo ri en Moses song khata chunaga uh amalo na kan thila te khauti lo he te kau si te apu se se le chu ni kan ro na pek ban tuk te kan hau thla an hau tu sina kan mo me jai thla an tuk be chai ding an sa khau lai ti ban tuk rian a phot mi te na jong kha adik tuk bak kha human management se se kan lom adik tuk mi se Moses song kha ama long nu lang hak che te lo upa long te long phim long te kum thai riat chung long te kha pa long mo manung ting ruk leng a roi tek na kham bi a roi khau na lo ima te kan ani he chu manung pra ok ok ai ta ko ni he chu zanga ok ko la ani chu zakat ani chu thong khat ok ko la te mi amma la am phim ning cheu la amma la talent ang ngai ning cheu khan manung pra ok tu tasu mu kan tila sorry tat khoi mu kan tila chu te man tu pol ke khat na man chun manung zakat ok tu khat na manung thong khat ok tu khat na la ta khan amma la ang group chiu khan am pia tana khan na phi sin la ta khan a roi na ti kha kam bam mu kho e ma bak kha human resource management cha sa ko ma kha adang ta kam hu kho mium ti na mo ka danga bible chunga te kam thar jong an ko nga lo ma ta chun lam kal tu na ne menung pasri na team nai ti ban tuk pol mo se adik bak makhal khri fa bu wa khri fa bu chunga lam kal tu pol ni khan kan ni chu thong thabia chim la sacham la pathian rian long han kan vai dau la ye khri fa bu chung I toy rel tu management atwa ding hi chu amma ni tu an ha sa ti khan aji chin ngai mi amma lan thiam nak zo cheu te khan manung pasari khan thim na la ma kha rian am pek mina long kha ma kha vai lo manung kan ngai mi resource kan ngai mi man thiam kha ma kha se atha tu khrin ram ma kha bak ka sa ko human resource management ti mi cho adang ta tin ha mo bible chung kan zau sia chun len ri ko la ta ko ho pau chan sa ko la da ka ti hroi tu pau cha bible aram thong dok tiang ha an peng ko man tok management tu am ka Jesus Christ zong ke te kharo har sinak cha Jesus Christ bible kam van rela kim vai lo ke ong nga leng nu lang hak chia bak itel lo in te nu lang hak chia bak itel lo bak in menung thonga patling bak vai lo kum thai riat chung lo te menung thonga leng rol adak nak nakin nazi zai mazat araw lo chu chakhat ya adak khodi ha kharo har ta tak se te amak ngai Christmas kam lai Christmas rol kan dang atwa lo lai Christmas rol kan dang pali rong chon rol dang nakan thokpa chang la chung tuan ham wa tam ning le rol pho tu la vai nan tam ning le ma ken chun tak chung tuan ni rol an chuang I san lai kan dang mong ken foi la bai kan di ko lo e kan ni khota lai na chama ti kan tam lo thong ruk pi kan ling lo manung zali zanga te ki kan sa ko chmo khote pakat chun manung zali zanga te kan dang nak man ken nazi pan hi thum chukal thong tha kam van rel te ka kin gospel Matthew gospel Luke gospel ka kam van rel te chapter 6 akhan chi chau ka kan rel te akhan te amui deng mang chang ate amui deng mang chang e te veilau kha azul tu pakhan ni khan hi mi velte he atu amui deng mang chang cha hen anai bik mi khuwa va kaltal in rol na va ein ha sala thalo mo ti khan Jesu ni khan kaltal na la rol pe na u te amui deng mang chang ti samu amui deng na mang chang chun tu ko la
rol apek min hanazi chan tem hi ka tuak la amui lai te apek na amui thana apek ni man na nazi cheu chung adi ri ko ru ka ti ka ru na ka manung thong nga leng rol pek min na chu si kha management athang ngai mi sa chamo mana bia kan zau sia chun amui deu lang khan apek ni na dai tin da apek na ti kha Jonathan pa apek dan na kana thai ti mo zai tin da atwa na management tu dan kha Jadi sunne zalo tham liu pe mina kama management avan tu dan te kha zai ruang da ma ti rang chun apek di man na ti kha arwang kha zai tin da atwa la ma ti rang chun avan pek kho na ti mi Jang apa sina hal mece apa pen asu ko la juta se any pa bible nai khut ma kam van rel tu na mo te zo hanangan peruk akan ko ro ka te zo han ngam pruk khavan rel ko lo zo han ngam pruk zong ma thai zong thiam e abu bu tam la ame zai zat enti kha kam van zau ta la mo cha khat abu bun tok tam na pek abu bun thut tal na kha mak fe hoi mak de asim ka lon te kha zo han kha pakhat ni a hoda bible I kam ve pakhat ni mak an kan ri la zo hanangan peruk ame pa fa khan kai ni kare la laมีค่าทุตตาหาวที่อาจิสุนี่จนอาทินห้าจูกาหุนะจนรำเริงอาสวงดุกเกาจูจามีเวียลแต่จูอันถุยทองงาตลกอันเสมาตารมินาคเสti si chun atha tok vai lo khata mak som mak long ka mak peruk som thum inti sana te en som thum ngai khan vai lo kan som thum nga khan van rel ko tu zo ham eni pa som thum nga khan van rel som li tiang deng kha van rel ko tu som li tiang from kha kwa hong tlai zual mal te ka azul tu na chu asina khan an ra e atu hi atlai ngai chang e hi mun hi mi umlo nak mun ase chu cha mi hi kaltar na lo kan pong kam lo na la khwa na a hin ai ok wa chok na se tia an ti risu ni chun atho na e nan mani ta ai ok chun nan pek na tia ati na an ni asia chun ngun tangka za hi enroll wa chok e an ma kha pek mo na kan du mi chu asi an ti chu cha jisu ni khan an ni chu chang reo tlang zai zata nan ngai wa kalolo wa zau to au tia ati na an wa zau di in tlang nga la nga pan hi tia an ti ki tika jisu ni chun azul tu na chu mi kha abu bu in ram hring chungwa khan nan thut ta na lai tia ati na chu cha mi chu atlang in an thu e bu khata zakhat bu khata som nga ti in an chun jisu ni khan chang reu tlang nga la nga pa ni chu alak na ai wan kha za ui pathian san lunglop nak bia chim amaka sa ka abu bu zakhat som nga ti kha se kanalom makasi management atwa dang ka van thang ai chamo vai lo kha som nga abu bu kha manung som nga bu khan to manung zakhat bu khan to ai ma abu kip khan roi tu pakhat anum la chamo roi tu pakhat lo sa zakhat sum pathum rong lo num meng ko la kha cha ti chiang kan thai lo e bu khat chiao khan roi tu panga rong chan la e makha som nga bu zakhat bu khan team leaders te khan thiam makhan ama pakhat long ni jisu pakhat long ni khan ma vialte menung thonga kut akhan changreu apek akhan chon chuna tak jingka dai kana pek wanga mui tiang khan ape khau thu lai lo e ma cha khan azul tu lai ni khan te anja pi jong khan am pek khalo hroi tu bik te khan pek lai hroi tu bik te ni khan adang team leader lo kham van pek chimbe lai akar chu amara ang kut chung kham pathian ni khan kharu har thir atu ati khan kar ding khan tu ati khan te avankar ita khan anja pin an ai pina tong lai ni alai ti kha kam mu kho la he ka don ikani cha management lai ka kam van zo cha khan ka khan jisu khri ni menung kha azul tu na ka tha ten apan thiam nak ala management avan tu dan kamo rian rang pi ayi po ba khisa ko ayi po he ta ko solo chutin in
meeting thut ma sa zai tin da kam phot na la ti zong kem lo direct ba kem management avan tu mi ke se a yi po ba kan direct ba kem management ban tu ai a thang ai management ban tu dang ka som nga te zakhat te kan van than chok na ye zakhat te khan a tlai ngai chang te ma kha bai lo kha amui deng chang amui hlan dau te khan a pek nai amui hlan na khan a pek lu man ko na ye commentator pol ni khan an van kham han nak chun nazi pakhat chung rong sorry nazi cheu chung rong khan aza pin a pek ni hai aza pin an id aza pin rong lai ni a lai mi rong ka an film than te kan nazi cheu in at tambik nazi pakhat kar lak long rau ding khan a pek kho na ti ka kam hui kha dong kha management ti mi kha bible cha fiang teng kam hu kho mi por ka ma kha siti ka example te van chim ka du adang rong khan atu na human resource management ti mi ka cho David siang parang te dong ni am menung an ral ka por am hantik na dong khan zai ban tu khin da zai ban tu kam han la ti mi te ke bible cha ke ate sai kam khin chung kha zai po khan human resource management ti mi ka avan lang peng ti ka kam hu kho mi se chuban tok chung khri fa bu zong khan kam menung te te kha han thiam mala an talent an thiam nak te event man thiam ka aba pi ngai ti kha kan chon mi se le kam van peri lai atu cha the role of human resource management is a role ti cha tawon wutya kan tila cha te tawon wutya apa khatnak amasat kan zau mi ka policy zai bentuk policy zai bentuk muwa da kheda ai kai la ti mi ka avoid khatnak kan zau avoid khatnak kan zau amana bia number 1 policy cho amana bia kan chimnak chon bu ni angai mi organization ni angai mi thil review te nak menung he kam be pi bi ko ti mi policy ai kai la he ti pol kamo policy lai ni atu nai kan chim chang policy lai ni kan chim chang atu cho policy khon zai da city sia chon the role ti me bai lo ke arian twen ning chang human resource management kan tia chun zai bentuk role zai bentuk tawung wutya pol ke da atwan zai bentuk riam pol ke da atwan ti mi kha pasari abapi mi pasari hi kam van zawla human resource management chung ai tel mi number 1 achun zai da city sia chun staffing ti mi chu ka han chun staff ti chakan thaidi mi se zung staff kan ti sin zung rian 20 khesi mo ka rian 20 tu lak ko khan ti khesi ma kho chung workplace policy ti mi lau ngan kun policy ti mi khesi pan hi nak ba pi mi tawung wutya alak mi polmo human resource management tu atik ka management tang ai tel mi tawung wutya polcho pakhat nak chun staffing ti staff ko nak mi rian khat nak pani nak chun workplace policy ti mi rian kong ha pe lai in policy muwa da pol pathum nak chun compensation and benefits achu amya pol la liam piak mi pol kavial te kha ai tela palina ka chun retention ti mi cho adang khansa khun pek mi pol motivation adang thinlung tho tar nak pek mi pol la pangana ka chun training and development human resource management tu atakin management an thiam chia mi long khaman long ke silo in thiam chin na sa tia thiam chin na sa atun thiam mi nak an hin thang na sa thiam chin na sa ti training pek ma ko chun develop tu tak mu pek pol kha khadong kha ai tel chi kan luka computer basics long kan thiam si chun human resource management an kan tu an huwa chun advanced level assignment level mo high level na ka kam phan khola khaban tuk kha khaban tuk long khai tel chi la paruk na ka chun law affecting ka law long sala lo sorry law affecting zai da silai ti si chun work ti salai kan rian tuan na zai bantuk upade ni hinda achu thi yo hu ti mi rian tuan na ka ai patat mi upade pol mo kapol kha tha ten tuam vo alak la human resource management ni kan trawan lak chi la ma ko chum pasari na ka chung worker protection ti kan rian tuan tu pol asilo zung staff pol ka tha ten protection an cha zai bantuk koi ka mu zai bantuk ama khan che pol de kam pek kho na la ti mi kha khavial te kha
human resource management atua ding mi policy tawon witya policy role policy ka kam mu kho la pakhat ta ten kam van zau lai pakhat na chun staffing pakhat na chun staffing si rian khat rian bek ti khis ko mo staffing involves the entire hiring process from posting a job to negotiating a salary package. Within the staffing function there are forming steps at the staffing kan ti rian staff lak kan hai ti la te rian tuan tu lak wan than lak kan ti la chu foi nak chun wan than au tik a wan than au ti mi staffing ti mi be fang chung zai da ai te lai ti si chun a ram thong adong tiang wan than kan lak nak kong he pe tai kha tuam vo vil te khai tel di e te le posting a job ti mi cho rian chong ya nak thok en riam ma chu kan har man tuk manung cha kan har ma ka ron kan har ti mi rian au nak in ai thok la le interview in a pe la le interview kon rian khan nang an pe a le la kha kong he pe tai chạy mai na thok ala adong nak beka kang wan than na sa chang ti mi khan tiang kha ma tiang kha ai tel lai te lama ti sun staffing ti mi rian manung pakhat riam wa khan nakhen step palium lai ma pali su zai pol da si ti sia chun number a chun development of staffing plan pakhat nak big rian khat nak happy lai in a pakhat nak big step su zai da si ti plan rian khan ding plan ngai plan ngai lo chun rian au kho sa lo chmo plan hulong kan rian au kho sa cha company si zonga bu si zonga amana bia khri fa bu hei to salo khri fa bu thana chun pastor long Sunday school siama long naten atua chun planning lai tin kan to la rian khan ding planning amana bia upama kam pek bia mo atu hi chu khri fa bu long kan kar deu kan tam chu ama pastor long ni akan zau khan khau ti lo Sunday school kan siama te long ni akan chim khau ti lo rian khan chakan hau chap ko zai ruang ti sia chun kan khri fa bu member pol zung la vai uncle tika zung uncle tika sa zung uncle tika zai kan tila visa an tu tika khaban to kimbom how to tela zul how to te an tam tuk cha mamban tuk mi bom tu zau khan tu manung pakha staff in kan aulai hol athiam mi salai achim rel thiam mi salai an ram hol athiam mi salai maban tuk staff pakhat lak a hau ko la atu hi kam member hi tha dau e zau khan kan hau I toy rel dau kan hau ti khaban tuk planning ngai mi kha apakhat na bik aram cha kha planning ka se kha planning ka first step se This plan allows human resource management to see how many people they should hire based on revenue expectations. Kha planning chung khan zau in manung staff e pajai sa dakan har kau rian tuan tu pajai sa dakan har kau ti mi rian tuan tu aji atwat kha atlom bik manung panhi cha au kan hau kau hai ti mo asilo manung pakhat te cha au hau kau ti mi aji twat khat tat maka step number 1 se khati planning ngai mi kha number 1 se planning kho khan zai ni da zul la ti sun number 2 sa zai da citizen development of policy to encourage multiculturalism at work kha policy kha afoi nak chun froi tu ni policy human management atu manager human management atu cha manager da sakala cha mo silo leaders da sakala cho ka management atu manager silo leaders pani khan ka planning angai mi kha kan rian tuan nak ding man tuk plan man tuk staff kan harti mi planning angai mi kha ama nol khan chon au nga lo cha khan a planning vialte la a policy vialte kha rian tuan tu la a 20 hoi vialte kha fiang ding a chim ko na la ye an hatlak nak ding tiang kha achim hau maka step ni nak se pathum nak achun recruitment si rian out nak la rian khat nak sa chang pathum nak achun rian out nak ka si rian out tika khan this involve finding people to fill open position neya amana bi rian kan khat nak ding neya pani sia chun ma bantuk neya achun amana ba yong sai hai ta kausalate yong sai manung pani kan har application kan on ban siok cheo asyo ding mi qualification kan har mi cho BA ong mi sala tang ra ong mi sala hai ti rong man tuk ka tan pat chet ko mi ta khan rian ko nak kan tu mi la ma process vil te kha recruitment se la pathum nak recruitment di chon adok nak pali nak ni kham van zuli pali nak so zai da si selection team kan har mi manung panhi long sana te manung prani an raksiau sia chon
kan khan ding mi manung panhi long sana te manung thlai nga ni an rak seo sia chun kha khan chun atling big mi kha thim hau kha thim na kha adong nak big step cha se ma step pali kha fund in staffing ti mi achun I tell mi se riang ko na ka chun mo. In this day, people will be interviewed, selected, and proper compensation package will be negotiated. This step is followed by training, retention, and motivation. Maka staffing ma step pali kha itel lai te lakam wangkal ri lai panhi nak role atu kan chom mi he akong sim pi cha roles chamo the roles of human resource management. Human resource management I atwa ngading mi tawon wutya politika se pakat nak satu nai bentuk won than khan kha se panhi nak so workplace policy si workplace policy rian tuan tika organization pakhat khan ni company pakhat khan ni khan rian happy tla in policy ai ngai mi ma policy ka that and afian tar har amana bia company zung khan chunga kwak zuk loading kunya khai loading ti tiang khem mo policy achun itel si kan si min si kam ya ti nak sa ko foi nak chum mo ka workplace policy pol kha rian kha ma chatua loading ti mi kha human resource management thang I tell me role se human resource management thang a mi dai kan ta tawung wutya pakhat ve thiam se the human resource management professional will likely recognize the need for policy or change of policy, seek opinions on the policy, write the policy, and then communicate the policy to the employees. Ka human resource management lai I tuam vo alami hrui tu asilo manager ni khan chon azung I asilo a company I achia ngading mi policy kha cho sui chia dong lai lo cha khat ama ten atuak en ai tak big ding mi mual angai big ding mi policy la simin si kam por kha ama ten ai sui hau ama ten ai sui la ruwa na ka atuak lai a har sila company chung I upada pol dong kharwa na ka hal na la takhan aswei di nu akhan won tham vial te la company chung mi vial te organization chung I mi vial te kha thai tar na ka pek na la kha company la organization long si long biak nak lai khri fa bu I ruai nak song sako nani Norway na pum nak khri fa bu by law na ngai mangai lo dik thai lo kan ni cho ka hen lai mi kan pum nak he kan ruai nak he by law kan ngai by law kan ngai atam ngai dal zai mazat pi se dal lai nga dang mang se dal lai nga dal som thum dang mang se sorry dal som thum dang mang se atam ngai si article te jong khatam pi kan ruai nak policy atam ning chama khavial te khau ni da ruai te me pi ni kan suai lo ruai tu atoi chung ngai mi experience angai mi leaders pol pastor pol ni manung panga rong committee by law suai tu committee kan phoi kan suai mi se la chimdu mi cha khaban to khan by law hai khat ko chu mi cha policy work policy ti mi cha mo work policy vial te kha ruai tu do ni me pi za pi ni ruai hau lo ruai tu sabik mi ni la manager sabik mi ni kan suai in kha suai mi vial te kha ati piu nu khan chon vai vial te kha me pi kha rian twan tu vial te kha thai tar di kha hau ma kha workplace policies ti mi kha ma kha human resource management tang I tell me tuam vo pani nak tawong wutya du te ya meu se mo la number 1 khaban to policy soi te khan upama examples I tell ding policy pol cha bana bia discipline process policy discipline ti mi cho kahan discipline ti chakan thai di ba simin si kan ti ke si achimlu na discipline kan tu ti cha achimlu na cho dan tat ke discipline sa ko dan tat ke mo dan tat hapatat in policy suai dan hai ti pol dan tat ti ka mana bia zung kai atai peng mi zung pakwa ang kai ding mi pakwa la cheu pa ra rak phan peng mi pol ka zai tin dan kat tat na la hai ti pol zuwa rit ruang zuwa din ruang athai jing zung ar kai kholo mi pol zai tin dan kat tat na la hai ti pol mo ka pol ka dan tat nak policy pol na ai tel la abana bia vacation time policy ma kho chun vacation happy lai in policy hai ti pol na ma Norway ko hi ma he chon nan har la chu vacation time policy kan ni cha vacation ni tlom ngai kan nu kha kan ni la kan tong la vai lo khan khusik thal liu khan kan ni Norway chu chawza rim ni khwal ton nak chan vacation time special ang kam pek ti kan nang har tuk na kan til
maka vacation cha i phai sang kam pek ni kam man lo si chun a kun tax a kam pek than di la pam tok lan man pek haw la kan tlong pek ti nanam yak tok ma pol khan chun mo ka Norway ram cha haw mi policy pol se vacation time policy pol ka company pol ni organization pol ni khan kum khat an thai nga man ngai eni pa vai vat se khut na ngai mi vacation time na ngai mi nikul na nga nikul nga atam ta takte thakhat de ma sa ko chu kum khat thakhat bak ka thakhat de ma bak ta khan chan tha ngai ding ka policy ka chawza jong ni ma kha cha main policy kha cha chawza rim long ni khan achia pyak na lo mo chun dress code amana bia zai ban tu company chunga zai ban tu thil puan da kan ru ka that la hai ti pol wo sung kan tu how lo hai ti pol kha ban tu te kha ethic policy ethic ti cha zia za lai policy company chunga manung pakha personally attack kan ti la chate bai lo pau ku yi tai khai mu pumpak i dau nak i soinak pol tu lo ding hai ti khaban tuk te kha ethic kha ai sai mi se personal information pau chia mu hai ti mo ku yi achet la pau ku yi achet la pau chia mu hai ti pol man tuk tu lo ding hai ti pol kha khaban tuk vial te kha ethic ha ai pe tai mi policy chu se makhan internet usage policy hai ti pol policy kha cha phum la kwak zuk la zuding kong tiang khen awa hei di la ye khavial te policy kha ai pe tai mi ha pe tai man tok vial te kha human resource management i alak mi role chung ai tel te kha kam van chom mi se pathum nak role che jai da silai ti chun kam van kal ri lai compensation and benefits achu amya pol le bailo pol tin chau ding pol tin mi pol khamo compensation ti cha tak chon trai ye edik pe zo che ti nak si ka han zo che ti nak kin hu ding mi pol ke ma ke ti du nak deu ke se maka zon hen chun human resource management professional need to determine that compensation is fair, meets industry standard and is high enough to entice people to work for the organization. Compensation ti mi pek ngading mi pek mi le tin chau ngading mi tin chau tal khavial te kha shwai tu le asami le manager asami human resource management atwa tu ni khan chun fair ti mi chu vai lo ke te yam ya ta so kan ti la chate te yam ya ta ten atwa hau te ta the lai long ruwa tuk i pek du lo ti pungsan ding jong sa lo e rian tuan tu pol i jong ka an zon kha ruwa khan tha te en te yam ya ta te khan atwa kha ba pi e ti ma kha human resource management i tell me se abana bia kan ni kan nak ram nai cho label law he thangai label law ti cha alo tama upade hi athangai na te en a cheu kha chu pumpak an zia chet cha khen te pumpak an zia chet cha khen a cheu ta the pol ke chu atu nai ban tu kan chimi compensation is fair ti mi ke compensation is not fair ti kin antla is not fair an kam pek nang ke te yam ya ta hu lo mi long ke a cheu kha chan ve nam net i mi pol mo nam net i thil tu ang mi pol le khaban tu kha manager tha roi tu tha ti mi la manager tha ti mi chun khaban tu ka ding far ten la ai tak ning ten atwa kha abpiete la panhina tlang ni kan so si chung compensation includes anything the employees receive for his or her work compensation kan titika chun rian tuan tu pakhan ni atuan man amu ngading mi vial te taya u pade ni khun apiu mi amu ngading mi vial te kha tlam tling te mu tar ka makha ase khaban tu ka hroi tu thala manager thani khan chun u pade ning ten amu ngading mi tling tem baw lo tem pek khan tu ngading mi se ti kha achim du nak se khaban tu vial te kha human resource management tanga ding mi khe se pathum nak achun this involves setting up pay system that take into consideration number of years with the organization, years of experience, education, and similar aspects. Kaban tuk pek tik akhente zau consideration tim cha ruwa chi ok mi zau chi ok mi zai the citizen service hi company hi organization a zai chanda atuan chang temi service
service ခဇောက်ပြက်ဒင်းစေမခေါချွန် years of experience arak ngai chia ma ngai chia lo ti mi pol khazau piak ding education phim thiam na khata zai tuk da ngai ti mi pol khazau piak in kha pek nga ding mi kha pek khawe ti la kha ka ti ko la cho foi na ante pek nga ding mi pek ding chon hu kho big mi cho apa khan na bi hu kho big mi cho la kha khise la kha pin na chon amana bi bonus hai ti pol jam ma yi ama khan che hai ti pol ma kho chon vacation time vacation na kal nak ding cha lak song ti mi pol khavial te khe ai vai tel chi na na ten khavial te pin na khin abe pi big mi ming cho zai the city si chon atlang bi cho la kha pek tik a khin bonus song pek tik a khin zau chi nga ding mi cho manager sami la roi tu sami ni khan ma compensation he pe tai in management an to tika an zau chi peng mi cho ruang ten an pe khawlo ye pakhat tam dau pakhat lom dau ma khawalai chung phung si zai ruang da atlom dau zai ruang da atam dau ti si chun atam dau mi pol an zau chi mi cho apakhat na service song kha zau hau pani na ga experience hi rian happy ta in kan company jong silo medang company jong a experience arak ngai chang lo ti mi kha rian athiam chang lo ti kha zau chi hau ma kho chun pathum nak chun education zai tluk in the film chon nak investment arak tu ruang ma dir mun aphak kho ti mi ai education background jong kha zau impact chi hau ma kho chun khaban tuk aspect te kha zau khan la kha thom dau la tam dau ti mi ni khan lai railway la e te la kha long si lo in kha chung khan dai da ai te la kha ban to zau pion health insurance health pol jama ya ama khan retirement pension pol pension pek te ka rian ai din hu pension zai zat da kam pek la heti pol nong khai tel di la ye bonus pol vacation time khwal nan tlon te ka zai zat da kam pek la heti pol sick leaves azot afa e company rat kho lo sia chun zai ban tu khan sa khun da kam pek lai la kha chung amana bia rian rat kho lo cha la kha kam pia lo ti si lo rian ara kho lo na ten la kha percentage is strong da kam pek khong hai ti strong khavial te kha ai tel lai be pe lo wa tu zan he chakhaten lo tu zan he hau da rak lo thong nu ma ara lo mi hau da kan tu zan he chakhaten be pe hai Thong nu la Julian nu. thong nu rau lian nu pani long te ma okay kan sa an huan zau than te lai ti si chun naji kan chon nak tong kha naji pakhat avan tling i tu he chakhat te kan avan din na la mine pangarok ma khang kan avan tong than hala mo
Enipa kan thokchol kon hala thanen nanaman chun maka kan din kan recording na to mikan na din tarvilo la sama maka din tar man kan luhin tok tan asik ko to ma tu pasya pa to ko cha takhan aidin chun availa lo mo video pani tu hawla lo mo video pakhat IP khau ko te IP khau on stop mi ka sister la kan na tok tan ko cha na din tar tu tar pause ban tuk sala ko ka thai lo ka tu chang la mo mai lai chu mo maka kan independent chip te la chip sa mai lai cha kam ban tu chang la se azau song khak kan zau than lem lo e kam tu ya an vai amasate in kan han 1 2 3 in kan na ka tuap jak khomam han ko ni thatala amasate ka ko nau chia bang la amasama oh 1 etu ka 515 legacy lete ka hem samian na pakhat nak se mi cha tla kaw lo pakhat nak sa kong sen se pan ni มันจนหนึ่งนี่จะ skip กันตัวทลมาจ้ะ อันนี้จูpakhat nak la hi quiz ai tel lo ma pakhat nak long ai tel la atu ma the meaning long he ai the role atu nai kan chom mi ri kan the role ri long kan atu lai long ka quiz ai tel la ma cha kan ka skip ya ko ka bin lai le ka thak chang la bun ka pakhat te ka bun ka ta thak khot ko ning ka for mark 5 ka bun hu ngai chu 5 he ka rong ha chu kai ma rim ni skip ka tu di ka vai ti lo kan na vai mi kha tampa kan na tip mi kha tampa ai ma cha khan kan chon ding mi kha van tampa ai ma cha khan ka vai pa kalak kalan ta ka na bun ka tu jak khoma chen te kha ten naประทับใจประชานาติค่ะมาค่ะจุดเลยค่ะประชากาเตมาติค่ะกาลมโอเคดิสุนกำวันเปะเขาหน่าไหลปลีนาจะ retention human resource management ตัวที่ก็ role สมีดาววัตยาตัวงานดิ้งมีอาเรียนปลีนาจะ retention retention involve keeping and motivating employees to stay with the organization กังวลทางปอกันเรียนตวนตุปอเรียนนะอันนมอันลบอีเรียนชงสาวเปลี่ยนตวนข้อหนักหาดิ้งค่ะ motivation แปลกแปลง keeping and motivating ค่ะใจกันแต่อันลุงโทตระแปลงอันลุงน้อมตระแปลงค่ะ retention ที่มีสิคัดเลยกับจะ maintenance ใช่ค่ะปะมนุงค่ะ maintenance ตัวข้อค่ะazwam หุ่นตระข้อมนุกำมนุงปอหุ่นตระข้อค่ะazwam ค่ะ retention ที่จะเสียDecision compensation is a major factor in employee retention.
retention ตัวนักดิงจุนคำไม่นุ่งหุ่นเตอร์ขอนักดิงจุนอตุไหนกันใจเจียมี compensation กันที่มี benefits and compensation กันที่มีราคาแปกของ bonus แปกของhealth insurance แปกของ educate ไว้แล้วก็retirement pension แปกของขวิลเตค่ะอับปีตุกขวิลเตค่ะ major factors ที่จะอับปีมีอัจฉริยะเสมนุงประคัด company ไอ้นบขอนักหาดิงorganization ไอ้นบขอนักหาดิงจะขวิลเต compensation ค่ะใจกันแต่ละอุปเดนิงเต็นอังงะหาดิงมีอังหุหาดิงมีวิลเตค่ะตามทิ้งเต็มเบาเราเต็มแปกขอดีค่ะมาค่ะ retention ตัวนักดิงอันนี้ลามประคัดจะเสียมาปินอาคันอดัง factor ของที่ริไลเตมนุงประคัดอลุงพุ่นขอนักหาดิงไอ้นบขอนักหาดิงอดังตะเตต้องไอเตไลค่ะ other factors อติมีเคใจดสินะนางช่วยตัวสละได้บรรทุกแฟกต์ดานรัวนาได้บรรทุกดนตัวนาที่มีค่ะ question กับวันฮัลดูนะมนุงประคัดบัวอมุนข้อหนักหาดิ้ง organization company อาทินลุงไอ้นมอมุนอีนวมเต็นข้อหนักหาดิ้งอตู compensation ปินกัน other factors ที่มีลุงโถตั้งหนักทิลโปรแกรมสิเราได้มาได้ดนตัวข้อดิ้งช่วยตัวสละได้ขยันกันตัวอัฐาเตียนรัวมีมบอร์ชิมอกนังไงแม่นลาช่วยตัวนะสิan bad day kipa give back ding sekota very good bak se tha tok mi idea atomy company sia chen mon bad day bak give back chen tha tok mi se khapol kha idea tha ta khapol kha retention ai tel motivation pek nak mo but they wish pek den ha dong gift pin a wish but gift den ha dong khate ba pi ngai okay ab pi tok mi pakhat na van sim kan na lom nu he chaman tok te khinan thai da un fa na kan te vai mo zo kan ni chalai tlang athang mi kan simu chu pin na ke no chu fanu upacham ka sala kan nu la ka pa an thong nak an long la thai nak athok tu bak ka so asala la ki zektla pati ki foi no chu an ka pi bel lo chu ka pa ni chu ka tu pyak da ting sim tak ka ke anai bak lo mo chen tu phung lo kan da ri ro lo ku ti lai lai ka kan si at asala chu la atu ye vai ka pa la an hong than ken atu ti chu da sta khat pi kan an man chan ti ke rian tu palan tun la ma khan an knya da kan nu ni da ha ti mi ke la ke ka ba de ki an ka pe pa ka hen ti kai lok tu ni kan ka chim thiam lo ka ba ti ka an ha mi ti to pya ko chan a tha ngai ke ti kai ma idea tha tok se kan na lom thom pinu nang van sim ve to nu lai usa pek sa tu tan jing hi thu ma thu lo me jing hi amin long kam hu ai man a busy ma ma thiren to nang ma chu ti chu bor vin chimi te kha ko ni from around chu ren kan to na chung kan tika khen ren to na ka ma khe an dak to ton chu ti birthday an to a khen kum soma thing ni kol ke lak song an kan pe na te ma ni khatrian ni ken free ma te kiren to na chunga le ren to na ka ti kan chom ni a khen abni te lo ka ti mi chu khada boy khade ta ban to khe company ni ke role ag na khe ta ban to te kha kan to pya a kan cha atha tok idea pakhat na van sa phoi ki choti si chun si role ai nak te kan chinlum te kha o kan ni thai kan ne bai company role ai nak te kha ba pi ngai mi sim ma ka kan chun but dai kong company role ai nak hai chap ko si te tha tok rom hun khate ati pa cha chim mo ngai ti ala chim ding chen van chim pa di chang ye te vai he jing ni van chim ve to sa jing he thu ko ro ka te có gì à về hôm nay chú anh chỉnh giảm về thế riêng tôi là kan riêng tôi thì phải kan phải mi nung xem mà xem một tuần thì phải hả nè anh nung thổi đi nga anh chân nằm đi nga anh mà khá ati mà tiêu này mo để cái gì là treatment tu khi thì tiêu boy ra mo nó vẫn tu khi atha tok na van sa ya me ya li bo
အဲ့လိုမျိုးခေါ်သွားပေးပြီးတော့မှသူတို့ကိုလုံးဝ free နဲ့အဲ့လိုအုပ်စုလိုက်စီစဉ်ပေးရင်တော့သူတို့ပြောမယ်ထင်တယ် se retreat leng chu pi nak au ke atha tu program tha tu bak na van sar roi tu long te nan se chau chung ta chon nan hau ti lo nan ti ni chang atha tu adi chang ko ro ka te pa pol chu chap ok ti la mo kai chap ok man ka thai ti lo ni pa chap ok ti na mo tu compensation na chime kan an tling pa di ko la padang pol chu ta chun na kaเรียนตัวหนักหุ่นง่าร้องกันมาไกลเทียนแล้วอาจจะทาบิกที่มีแค่ช่วยกระถ่ายปะต้นเวลาเลยนี่กระตวนรวมแล้วสาวบิกากระตวนรักที่มีนี่กันเสร็จแล้ว insurance ของเอาไปปีง่ายจนควรกันตรอนได้พอละ insurance แค่เอามาเราให้ที่มันตุกโปควรกันตรอนที่จะ private ควรตรอนหนักสองหมอเรียนตัวหนักเนี่ยเป็นตุกหัวฉีมอยที่มันตุกจนอตุเอไกมาอตุกระตวนหนักปอนะแฮมควรกันตรอนนะไปกับควรกันตรอนหนักอาศีสองไปกับกุมนักปกดำเราสิแล้วตาวันนั้นก็หลักเด้nang ma private kay saan na to nga company bak din la physiotherapy atu ka kalzong kan ke free box asata ka pakipol company tan ko cha makko sata tha tuk ka thai ban lo mi bak na van chim tha tuk ma tiang company i ta wan lak cha makko se tha tuk chon thampa esta pa ta chap ok tin ha ma van ting ngai chang e ngai ke chu adam pi se chu via company kan ta ke sini lo company than chau na nga ding kha cha kami nung pol he zing fa te khen riang gam pan na ken tha te me pan tha te in chon labia ke ngandam na zong si ria zong kha an ton zo anom ti kha ke min skum huna so se atha to ka retention I tell me bak se adang salau kan kong si kan topic bak sa kau tha to aron chum kha mi choni ken an ti tom ja kan thi pa he minun thon wa avya aman lo ria zong kan kon lo ti pon kha chimi zong kan jo ta thi pon ta te kan chon ti lo ka ton pon nam pi ka si kau se ben tu je ben tu si zong ka kan nung to ti lo se adik bak menung kan rian tuan tu pol company ananop nak ngading retention ti mi cho an hun nak ngading azai bentuk pol da kan tu athati kasi po service pol la program pol la compensation pina kan ti se nam van chim la chap ok tu ri lo ti dong nan chap kho chu ma ko extra pa ta dok nak bing na si chap ok tin ha ma an van chim vial chang e an ka chi patling bi ko ti ka ro ma belte ke ma chu company boss sia chun kum khat chuma hen rian a fel bi mi pol ti ban tu po ma chun absent mi atom bi dio mi pol ke la song ke pe le man lai ka ti tha tok se idea tampi van chok e athangai ka jon te kha tampi van chok kam van kal ri kaun hala kan lom kan kai lom tok kha ti sila pangana kam van zauri na la e training and development ti se human resource management tu anak role pakhat atuam vau pakhat sari mi zai da city sia chon pangana atuam vau cho training pek la development than chautar khase rian manung pakhat rian kan khan nu khan athiam ko long athiam tar chin kha hawi rian an luka chun chim hu chatlomi chim hu la ai chim min tim hu kha tu apiak pen kha hawi makha chim du nak se kahen example of training programs might include the following training programs poly itel coding che abana bia kan chim sia chun job skills and technological training kesala allow chim hu la ni pinya sanya tin ram mia ti ke se mo ka hen chung computer tin pol software tin pol na pum na ai vital comment ke pol te dong ke ai tel la ko chun training of communication tin hai subject bantuk bakan jon haumi atu nai vai lo chimmi kha jonathan pa chimmi kha tha ten chom byak thiam dong he training kai haumi pakha se ve lo mo ma chun
pathum team building activities team building na he chon lo chun thiam ve sa lo dai tin da kan chon la dai tin da kan chip la te mi kan thiam nak skills le vai pol vial te kha than sau kho nak ding a chon ding te kha tampi la ye policy legal and ethics training te pol dong khom lai ka vial te kha training cha a phun promotion training kha cha phun lai ye company alai ma kha cha koi pia to me bo no da me amio ro si me te kha van chim ka do ari lo 6 achun laws affecting employment ti se rian law upade ha pe tai dong khan human resource management ni khan an rian la upade ai pe tai ning kha tha ten athai di hau khavial te kha management atwa thiam chi hau ti se namma Norway ram donga label law na ngai la chate alok tama upade khabantok kom mato makho chun vailo law hin label law pakhat long anga lo rian tuan nak organization pakhat dil na hen organization ha ai patat mi law vial te jong thai hau nai ngan chia ta pol ha ai pe tlai mi law pol alok tama ma pungtin ha pe tlai mi law pol man tuk law cha phun lai man tuk upade ha ai hi mang hi lo ti nak vial te kha human resource management ni khan chum man tuk kha athai di hau e kha law ni khan zai tin da kan rian tuan nak affects atwa kho achu thi yo hu atwa kho upade ni zai tin da kan rian he achu thi yo hu atwa kho ti kha achu phis se mala achu pyat se mala tim pol khamo khapol khatha te khan human resource management tang khan itel chiding se lakahen resource people must be aware of all laws that affects the workplace kak won tham vial te la hroi tu manager ku tan la hroi tu la adang won tham vial te dong ni khan upade rian ha ai pe tlai mi upade vial te khan thai hawe te HRM professional might work with some of this law ka law vial te thai di kan ti ka khan atlom bik ama basic law pol he cha thai shrim hau mi pol mo pakhat na discrimination law ti mi cho mi phun thai da ata yong khoi cha mu upade pol dong he tha ten khan thai hau company chunga lungwa man sual loading ata yong khoi cha mu ti mi discrimination ti lumio khoi cha mu khoi cha sa sam mu dong ke itel chi di mu da mo ata yong long si lo khoi cha sa sam mu vial te dong ke discrimination ken itel di khavial te ha ai pe tlai mi lo zai tlok anda fa thong kum se da tlak kho si rian na pho kho sa mo man tuk chu lun sual chun ti pol dong kha thai di kha a hau mi se amana bia Europe ram arian kan tona chon Asia mi kan sitika Europe pol kan Asia ti akan nexual mo Asia kan sina kan tungniam na kan mit ana nak la amma kan lo nak ronga discriminate an kan to mo ti pol khamo khapol ha ai pe tlai mi upade khata Norway chawza ni le bantu dangai ai ti pol kha khabwel te kha thai di ifian di hau ti kha chim du nak se na tem vlai chunga Norway cho democracy ram athabik mi adil pi big mi number 1 bak sitika khaban tu khacha atlom lai e atlom la kan ti ko song khan a upadi khacha va thai shim khaw lamo pani na ka chun healthcare requirements te ka jamai ha ai pe tai mi upade pol song kha thai di haw khavial te kha jamai ha ai pe tlai mi rian tuan ning chang rian kan ngai a jamai rian lai ni zai da kan jamai healthcare ha patatin zai tiang da trawan an kan la kho ma chun chawza upade ni ta zai tiang da company ni trawan lak ding setia akhia mi mori akhia mi mo hei pol dong kha le la thiam di haw atu nai eni pa chimmi personal kaisa equal ton tiang i trawan lak ni kha cho amak ta tak mi khisalamo man tok tiang dong khai hei tel di la cho chimdu nak cho la pathum nak cho zai da se compensation requirements such as the minimum wage amana bia law ha pe tlain vai lo ke minimum ti cha aning sung achi khan la sa kan ti la chate achi khan la sa chawza ni atan mim lai na ji pakhada athom big ma cha cha pek sa ko sa manung pakhat lo a kha cha amana bia dola fang sha cha pek sa ko sa ti na atat pata chun manung pakhat ni a ram em fang sha tang pek en rian an fial khan chuma kha chu law ha khan ai hi sun chang cha khan na trai kho khaban tuk khazai bantuk manager la kong song man ni khan tu loading ai ti pol kha khaban tuk te kha thai ding ti pol ma kho chun amana bi pali na ka chun worker safety law
alau tama I safety they bentuk company la sa sung pau kin safety first anti peng lamu safety first vai lo ke kan nun nak him bom nak ading he number 3 number 1 a chia peng ding ti kasi ka bentuk safety law happy line da zai da na thai mi zai da kan thai hau ti pol ka le la ding kho chon label law alau tama upade pol he ta zai da c ti pol ka thai ding khavial te ha kha the human resource management atu amini chon a company rian a 20 hoiza khan a thai di ale la di hau ti khase la atu nai khat vai lo se role si wutya atuam vau pol wutya si atu cha the function 20 ka they khida atuan ti mi the function kha atuam mi rian pol ai lo pa ko role and function hi ai lo pa na ten vai lo hi author sai se ya he adang veven si cha khan adang veven ka van lang tar mi se pakhat kha cho aram thok be khan sai se ya am min pol ka van lang tar ka van pia ta hala mo cha khat tembo kahen vai lo kha cho atu nai roles kan chimi pol kha role pasari kan chimi pol kha Hong Kong University press amma University press an chu ami human resource management ti mi chak an tir mi role pasari se atu nai function kan zau ding ariam pasari tim kha cha Michael Armstrong ni atel mi a handbook of human resource ti mi chak chung mi se chatial tu skola na dang cha khan adang khan ka van lang tar mi se andu nak kha cha ai lo pa ko function la roles ka na te khan tat ten athan mi jong skola ni cho acheu ni chon tat ten athan function ti chanan thei ban function ti cha alau lau pung ti na ke se mo la role ti cha ta wutya ti ke se wutya la alau lau pung ti ken ai dang e akha cha tom pak te ai khat pa mi lo e functions kam ban zau than ta la Functions kan zau achon the functions of human resource management may broadly classify into 3 categories vai lo he function kan zau asia chon skola acheu ni chon pani in kan than khon te acheu ni pathum man te a function ka cha ai than ning ka ai dang cheu e atu skola ka mumi amma Michael Armstrong ni atial ning chon 3 functions in achimi cha chu zai the city sia chon pakhat nak chu zai the city chon managerial functions human resource management to atika chon pakhat nak chon managerial function ti ati management tu anak lai function khase zait in the management organize atu la zait in the management atu la ti mi function ka pakhat nak se pani nak function so operative ti zait in the operation tu la zait in the rian akalpi la ti mi ka operative ti mi mo operative function ti mi cho pakhat cho manage team cha siman khang koi di pani na cha operation team cho rian kalpi ning zait in the rian akalpi zait in the rian atuan ti mi khapani nakse pathum nakse development atuan ning zait in the athan chautar ti mi development function salai pathum nakka cho zait in the development atu ti mi phunthum kha functions akam mu kho mi se te la function pakhat nakkan zo sia chun ka hen managerial functions the basic managerial function comprise planning organizing directing and controlling ti sia chun bai lo he management happy lai in function kam hu kho mi rian zo zai da silai te human resource management atu ati ka khan phunli hi atu hauti pakhat na chun planning atu lai pani na chun organizing to lai pathum na chun directing to lai pali na chun controlling to lai khavial te kha pali achep pali kha management function silo managerial function ai tel la le management kan chona chon abe pi peng mi chute planning organizing directing and controlling ti mi achep pali hi cho abe pi tok mi ka basic functions of management ka basic ache khan lau song mu simang kan khoi mu ye ache khan lechet ka chuma pali ka se ache khan lechet so planning organizing directing and controlling ti mi pali ka cho basic bak ka si mak cho athai bak kan alut bak nan za haw ma alut bak nan za haw ti te ka kha cho ki mati nan hluak thim khin acham foi te ko lo mo acham haw ya tum achep pali te si acham foi te ko e management so zai de si ti mini kan ha cho management ti mi cho kha pali kha ko planning la organizing la directing la controlling la planning to this function deals with
determinations of future course of action, achieve desired result, planning of personal today events, or prevent crisis tomorrow. The personal manager is expected to determine the personal program regarding recruitment, selection, and training of the employees. The planning achun kan planning cho lai hol man in planning sa ko khan ti si mo makhacho kan thai di mi se jai pol da kho khan jai pol da ru hau ti sia chun rian kang khang la jai tin da rian kan tuan la ti mi kang khang kha rian tuan nak de manung jai da har la ti mi kang khang la manung har mi jai tin da kang ko la ti mi kang khang la kha planning ai tel di mi se la panhi na chun organizing si chun the function is primarily concerned with proper grouping of personal activities, assigning of different groups of activities to different individual, delegation of authorities. Organizing this ya chu menung kathaten organize this a poi si di tina su si di tina se menung kathaten fiel thiam su si te in amalan sing an ning chang te makha jai kan tila a poi khoi thiam kan tila jate man to organize tu thiam kha se abena bia group e a menung panganan salai nan salai group bia nan salai ti manung kana phot jam kana than mi kama ka organizing cho se amana bu pakhat kana roi tika chun kama khri fa bu lai chol chang nak si tika chun kana khoi pek nak min jai da si ti chun mathai mark look zohan group link kana khoi pek saloma ka organizing sa ko organizing team sa ka bu chung mi vialte kana than la ta kana than huna khan nani mark group thai jing ma chunan tu ala mathai group ma chanan tu ala tia kana thami kama ka organizing I tell me just say creation of proper structure framework is primary task. Organizing in fact is considered to be the whole of entire management fabric, hence cannot afford to be ignored. Aba pituk mi se ete apalining aba pidi ko bapit mo la pathum na directing so hyunjia chin ti se organize group than ko kan hyunjia mu ka tu apya khal chamo this involve supervising pek supervisor ti ke kan thai pek supervisor ti cha hyunjia tu tawum pe tu tina se pakhat cheu kha group kan tu ami organize kan tu ami cheu kha namma pathum machunan tu ala namma pali machunan tu ala ti mi kan thani kan chip mi por kha directing cha hyunjia di supervising, guiding the personnel to execute plan direction is essential, for without direction there is no destination. Many times success of organization depends on direction of things rather than the design. Direction then consists of motivation and leadership. Company pakat organization pakat minak ding so policy jong ba pi to ko natin achan chana chaman to direction hyunjia mu ka ba pi to ke ting hyunjia mu athapau kan chon rian ma ka kar ti khase. Well, achieving result, the personal manager must invariably take care of concerns and expectations of employees at all levels. Controlling controlling functions of personal management comprise measuring employees' performance, correcting negative. It makes individual aware of performance through Panhinak function panhinak so jai the city season operative function te rian kalpi ning chang ama sa chum planning kan soi di chang apakhat na kan chum management kan tu di chang management simang kan koi mu kan tu di chang ka simang kan koi mi kan tu huwa kan attack in reality mo attack in that in the kan kalpi la ti mi kha amhan ta ke lo song chin kan tila chate pathama ro simang kan koi chin ne jan si chin si panhinak ka cho amhan ta ke lo song chin kha operative function cho se that in the rian kan kalpi ta takla ti mi kha operative functions of HRM are related to specific activities of personal management, employment, development, compensation, industrial relation. These functions are to be performed in conjunction with managerial function. Amasat management kan tu ami simang kan koi mu kan tu ning te kan atak ang kalpi kasi ka atak ang kan kalpi kan chon role I kan chon chang mi amasat I kan chim chang mi compensation, development hay ti pol ha kan tampi cha IP tlai ko natin vậy là sekolah na dan kan adang kan hay real mil kan zau mi kasi atu kan zau mi sekolah so Michael Armstrong ya mu atial mi kasi tikam mo
และมาที่ operative function ที่มีเรียนอัตักอินคัลปีติกอามันตะเกอาเลากูอากองเทพอเรค่ะมาอายิจิเรอเช็ดด้วยอ่ะรอ number ติดบาเลสุรprocurement function ที่ procurement function ครับมาค่ะ number 1 step สิ procurement function is process of sourcing, purchasing, receiving, and inspecting all the goods of the service. Procurement function kan titik si kan tia jam business si puai business kan tu atika kana chok mi kana zol mi thilri kana zol ning kan kalpi ning jai kan te thilri pakhat kan chok mi order kam ma mi apha mi kam han ning khavial te ha pi lai khan kha procurement function ti mi chosete is concerned with procuring and employing people who possess necessary skill, knowledge, and aptitudes. Lamaka theory lai silo manung lai inkan tok human resource lai inkan tok sia chon theory ka company ni har mi theory velte kana dam kan chok maka procurement ti cho si manung lai inkan tok sia chon human resource lai inkan tok sia chon manung kan company a dai bantuk zon dam manung kan har na chaji zon amakan har asilawa computer designer zon amakan har asilawa vai lo lai makan har setting lai amakan har ti mi mantuk kan har nak zon te kha mantuk zon I kan har nak zon I manung au le mantuk thiam nak angai mi mantuk kan har nak zon I thiam nak ngai mi manung pol kan khan kho ning la kan toy kan riang kan tuan mi kamaka procurement ti mi kan itel. The process of procurement includes job analysis, manpower planning, recruitment, selection, placement, induction, and internal mobility. Kavial te ka itel late. La procurement ti mi atunay manung au nak la man nak akan zaida itel lai ti si chumpakanak job analysis rian kan har nak ka analyze kan tu how jai bentuk zon da kan har computer ma zon ba kan har design zon ama setting zon ama tan sin yi zon ama zung staff sa yi zon ama sa yin kan ama auditor zon ama manung kan har ti mi kan har nak ka job analysis ka ma ka tua ding ka itel ma ka chon human resource planning itel human resource planning, it is a process of determining and assuring organization will have an adequate number of qualified person available for part-time performing job which meet their needs and provide satisfaction for individual human resource planning achon human resource kan ngai mi menung kan ngai mi lu ayim mit kan ngai mi velte he rian har na kana za mo za lo minung au chap kan how lo ti por ka zau di idai bentuk de kam na la kavial de ka itel la number d achon recruitment itel lai ka kan har naga abaw si kan so minung au in rian kan ka recruitment is it's a process of searching for prospective employee and stimulating them to apply for a job in organization kan har na son minung ka rian kan selection kan au min ha ka rian kan au kho kan an rak sok te akan van thim ma por ka itel placement ne ya cha thai induction orientation induction ti mi chaminung pakhat mithar pakhat riana alu tika zai man athairi lo company si kan jong zai man thairi lo company si jong zai man thairi lo rian si ning jang company policy company si min si kan pol tha ten afia nak ding kan chip mi kha maka adong nak big achet cha se maka induction and orientation ti mi chamaka se Makhosan adong na big achet to internal mobility, the movement of the employees from one job to another. Adang iterim sa promotion amu tika amana bia yathu ka tika zung dang ITL zung dang ova praktik akan hunthar I policy thar vial te ka zai man thai rilo te ka athar in chimthan kapol ka internal mobility ti chase ka vial te ka atunai ma achet vial te ka procurement function akan itel mi se la adong nak big so development function se pakhat nak kha cha atunai kan managerial function management ha I pet mi riam pani nak khan chun vailo operative function operative ti mi kha cho vailo ke latwei lo som hu ha I pet tat mi ma kha chun adong nak big chun development function ti mi cho menung kan ngai cha mi rian kan khan cha min ha zai tin da develop kan to la zai tin da kan than chau tal la ti mi kha makase it is the process of improving, modeling, changing, developing the skills, knowledge, create
ability, attitudes, value, commitment based on present and future requirement, both at individuals and organization level. This function development achun atunai kan chimmi company changing, modeling ti mi improving company than chautar har mi mo kho chun remodeling to how mi pol than how mi pol amana bia than chautar how mi pol tin tram pek how mi pol khavial te than chau nak ding e kan tu nga ding mi company to khu lung tu tat ang mi phu tat lau tin lau thai to ayam ya lau song sing ko development function tia kan auและcompany ตะคู่ลงตูตะยาตูตะจองเล่า2ได้เนี่ยมา number 10 บาปาตะเลสุรา training ประคัดนะไอเทมจะ training say training is a continuous process by which employees learn skills, knowledge, abilities and aptitudes to further organization personal goals อตุไหนกันชิมจังมี training ขจะอตุไหนต้องคันกันชิมจัง roles คันไอเทมจังอีเตตัมปีกันชิมเตียแล้วมนุงประคัดอีอาเทียมนักอาฟิมนักอาไทนักอานัลนักkhavial te athan chau nak nga dinga tin tram va pek pen ka ama ha ip tlai mi ama ha jai ka tin tu ta sanya bo no tu ta sanya ati ti ma lai i training pek abana bia asta pa jo vai design lai design na sana e design na ip tlai mi tin tang kai tar ding chun amana bia thong pi nu cho vai lo san ha e sayi san ha te auditor sana e ma sayin pingya happy tlain athiam chin nak ding sayin pingya lai sayin im pingya lai ke tin tran kai tal chin ding ti pol man to kam ma ha kan pe dai nak kan rian ha ai pe dai nak tin tran lai ke skills knowledge lai ka kai chu ama ding ti ka chim du na se executive development pakhat nak development function achum pakhat nak training ai tel te pani nak chun jai the citizen executive development it is a systematic process of developing managerial skills and capability through appropriate programs pani nak achun through executive ti chu EC kan ti ton la khrifa bu EC member chu jai ban tuk danan se EC ti mi chu amu song aphoi kol chu amu song aphoi ti king kan au te amu song aphoi ti chu upalai lutlai lai kan ti la chu te man tuk lutlai lai ha pe tlai mi than chau nak kan ti te ka chun lutlai lai sami hruai nak lai chun atu bantuk leadership training hai te kong som hu tin tran hai ti pol mo asilawa management training hai ti pol man tuk workshop hai ti pol man tuk khikai tal khaban tuk development kise la hruai tu pol executive development ti mi cha amu song aphoi pol i tu tat nak ding asilo hruai tu pol i tu tat nak ding chun kong song hu tin ran leadership training pol leadership seminar pol ka tampi kai tar ding ti ka chimdu nasko pani nak khaban tuk tin ran tampi kai la program tampi kai hu long khan kong som hu long kha thiam deu se meeting tu dan long kha thiam deu se la hiban tuk tin ran a hin amana bi executive development tin ran pol la hin kong som hu tin ran pol kong som hu tin ran long si lo amana bi meeting tu dan meeting froi dan tin ran pol khen ai tel di zero ti chun krifa bu asa organization asa EC pol mo executive member pol so zai dan to meeting an to so meeting tu how meeting zai tin da kan soila meeting program zai tin da kan to la agenda zai tin da kan soila khet tiang ken chon di vai di how mi kese la lai lai chun man tok chon nak kan tok ngai lo tik a ken lai lai in krifa bu kan rak roi tik kem mo kam meeting na ke asau khau peng achan chan chun zai ruang ti cha har mi ngai la aba pi ngai mi la ba cha nak kan to khau lo zai ruang da asau zai ruang da ba cha nak wal ngai mi ba cha nak kan to khau lo aba pi mi ba cha nak kan to khau lo ti chun kha meeting roi ja program soi ya agenda soi ya pol kha tin tran kan rak kai lo cha se khaban tuk te ong khai tel krifa bu upanan mo Jonathan pa krifa bu upanan samo ka se meeting EC meeting hanan tua dai tin achan jai da kal ton nan ne atha po mo foi dan nan tua dan zalo se agenda kha asikao agenda atam lo kha chun agenda kan soiti ga khan ama agenda kha ta te ka fifiana kan po ma sai ta te fifiana kan tom sa kan thla na kan thai chu di mo ka meeting ka chun kan fifia ni tang po tang ta khan a cheu ka chu am fian lo mi khai kam chang na
จะเคลื่อนจะอาเศร้าเหลี่ยมแล้ว น้ำฟิตบักที่นักสกอตจนอร์เวย์เจอน้ำฟิตบักอาจารย์จนกันนี่ไล่เลยนะอาจารย์จนกันสาวเดี๋ยวตอนจะออกมาจากกันบันทัลเบียเสียบิกิมมันตกมีติ้งเข็นใจครีฟ้าบุชงพุ่นกันละเต้ BL afwanจีไงพุ่นลองแค่กันรักตอนนี้มันตกเขียนนักกันจะมีติ้งลองแค่ราวเดี๋ยวตอนนี้แกเอลเราเห็นจุดสักเขาเวลาไกมากระรวนิงเตเห็นอันหาตักเวลาเห็นจุดสักเขาโลที่ประคัดอรวนักช่วยไกมากระรวนักคริมนั้นสุดลาตินเนี่ยชัดชิมไม่ปีมีติ้งทูมีบอลไม่ตำนี่อันหาตักขอเราจนตูจะอันหาตาเราหน้าเต็นnow agenda กระทวดทันหาลาที่ฟันกันมันตกตะเต้สองแค่กันนมมันตกตะเต้สองค่ะ EC atu bantuk leadership training pol le vai khan chun khaban tuk te tiang khan chon ase athangai kai tu cho siang in I kan cho mi leadership kong tiang da talo cho man tuk specific into specialize inte ti tan te man tuk meeting hroi dan vai pol hi ka chong bal lo ka thiam tuk ve lo kai jong tak a chong bal mi nan mo ka hen jang fa na kan nan chong bal chun atoi chung chong bal te van kan sing to any pa na chong bal mo cha en ai ka tong bal la meeting a saw mi cho vai khe atu na chimi so cho experience nei da wi atu no we kan dir mun si chan lai lai ye ma bana bia thatlak cha thai tem to kha HB lungbiak in chat member te tu an tele thil ngal ngai mi lo tung nge zai ma lo kan hu naเราเรียนในจมูมันเราก็สามีปลคันตับตัวละมันนี่ขึ้นมีถึงจะสาตั้งหลังก็หิโซละไว้จังอ่ะNCCF มีถึงจังอ่ะหอตับจมีค่ะอาชาตาตับจำชีวิตเทียมก็ค่ะให้ห่วงตักมีกันมันนึกชิมีกันมันปักมีขนาดบอลนี่ขึ้นใจบัชรักฟัวหาตรงตัวโคตรงเราคันกับไปวัดเรามันก็หิโซadik bak mi se makha atu bantuk te vailau kha atu kan chimi easy vailau meeting tu dan meeting soidan program soidan agenda soidan tintan haiti workshop haiti pol kan chuman to ka all tammi pol te da kam block na la ti pol an chon chini ambia kha phuk te da kan chan na lai meeting te da control kan to kho la ti kha khatia long ke aitel di khaban to ken chun tak chun president ki tak ken chuman to ken v2r nol ngai hroi zia ke mo na te khin lai mi chu khat lai kam chun ki ana phang mi kan sapa mi pakhat matuk bia achim ve ko chun hroi tu kan si ko longa hroi tu kan si mi du lo mi lungnam lo nak cha athala lo ti kan na somme zai man ka kan tangam ha lo kan ngai piak nai chan khan lak chu ma khaban tu pol ko me lai mi kan context kan chun avan har pa na te khan wisdom parliament tu an context khan chun na la vai ko tuk loอาจารย์เลยละอาจารย์เล่งนะชิมมีเปิ้นloเสนะชิมมีเปิ้นloอันมิดไม้เจ้าหนาวแล้วล่ะมันตุกตะคันกันนี่ก็มีอาจารย์จันหาจนก็มีถึงละมังจนtopic อะตาวเป็นมีประคัดเอาไว้เฮ้ยอันนี้เพราะว่าอาชิมละเห็นละพึ่งละ topic ประคัดกันใจจน topic ปังาของเอาว่าผักดีใจได้ชิมที่ส่งอาเฟียนขอเราต้องคิดกันไปมั้งมันตุกตะลองคำมีติ้งตัวด้านคันจนจอนดีค่ะว่าสิและปฐมนักกำลังกริไล career planning and development ที่ก็เห็นจำไว้เราแค่เรียน career ที่กันไทยดีบันตรงเตเรียนกันตวนจันที่ก็อำนาจครีฟ้าบุกไกจะกุมซ้อมทุ่มชงpastor เรียนกันตวนที่สมัครกุมซ้อมทุ่มกันตวนชงเวียที่ก็ career สกุลเตก็ career planning development ก็ใจตินกันตัวลาที่มีปอลงค่ะfunction ขันไอเตเล it is planning of one's career and implementation career plans by means of education training job such acquisition of work experience เขาเรียกแต่ career อาสาวข้อหนักดิ่งถ้าเต็มพวกไงข้อหนักดิ่งละ career ถ้าข้อหนักดิ่งกันจน plan คัดถ้าแต่ไง how education plan ต้อง training job plan ต้องขบันตกแต่ไง how ที่ทิลมันตกแต่ขับปีไง
Career that do mini ken chunte an nak mun ke an che na pen ke chu salo thiam chin lamang ken dui chon nak ke an chap che an chon chi lamang ma khan an thiam nak ke than chau tar chu ma ke na zuam khaban tuk te dong kha ad pi chon nak khan development ma kha por kha I tell me se le at dong nak big pali nak chon human resource development kha se aims HRD, Human Resource Development, aims at developing the total organization. It creates a climate that enables every employee to develop the use of his capabilities in order to further both individuals and organizational goals. This is adong nak bikan human resource ka aning pin human resource ka ngai mi velte ka than chau tar ikha human resource ka ngai mi velte than chau thong kan organization azapi in than chau tar kama ka adong nak bi akal pi mi chase lama cha chun atu nai kan zau mi function kan chun function ka phun thum me pakhat nak function cho managerial function se management to nak function pan hi nak achun operative function se adong nak because of development function se ka function pathum ka human resource to tika kan abapi ti ka kam mu khomi se le kahen implications so se mi cho vai lo ke application so se bible chung in bible zong ke application chan chan alak pa velo chun tia Nehemiah chung in application kam van zau na sia chun Nehemiah anun nak chungin zai bantuk management atua mi kheda application kana la kho ti meeting khan sa te ki van zau ti nak kadu a in ka van chap mi te ke se Nehemiah demonstrate remarkable organizational and project management skills in coordinating and rebuilding efforts. What principle and practice can modern leaders draw from his approach? This question highlights Nehemiah's abilities as an effective project manager and organizers, which were crucial and successful completion of daunting tasks of rebuilding the walls of Jerusalem. Nehemiah ni Jerusalem vampang pi achon than na arian tuan na vial te kan zau tika ken management la kong song mu la management athiam ning he ka ken avan lang di human resource management atua dan nok alang di e ma point te income van zau sia chun point by point income van zau sia chun point number 1 achun zai the city chun planning and preparation. Nehemiah rian atwantik rian alaktik kong som mu atu rian pakhat project pakhat alaktik akan apakhat nak anun nak tip mi cho planning angai tin nak angai planning angai nuwa preparation to ka planning angai mi chung kan pinsim mu chu tim pinsim mu ka ai tu tia kam ko Nehemiah's approach was marked by careful planning and preparation. He conducted a thorough assessment of situation, gathered resources, developed comprehensive plan before starting the rebuilding process. Effective project management relies on meticulous planning and preparation. Kahen Jeremiah tuambia kenan Bible chanan real balkolai nan ke nan lunga cham lo tu khaslai te kan rel haupa kha kan rel cheu tha teng kan lung cham chum Nehemiah chu Jerusalem vam panga chim di chang ti kha Jerusalem khualai arami pol sin thai te kan angai chia to ki roll ul bak en tha cham ya atap I te kan e maka atra so solar roll ul so kha azalo vetin da kasal thana ti ka ru planning atwa chaw ka Jerusalem vam pang chon thana dingla Jerusalem khua sal thana ding kan planning angai mi chu zai da si ti su apakhat nak bika chun vailo ka preparation atu khan thorough assessment of situation te zai da achang da takte mi ache ne man ti phu atate tha te mamang kan ti cha thai kho ding kan minung kha tha ma sa na te Jerusalem lai khan aminung pol ka tha na la tha ten thil sining vil te walat lai di o tha te emvania di o lo information ra ka pe than o ti khan ti ta kan ti cha te kan rian 20 ka kam kho pakhat nak pin sim mu atu dan kamo panhina achun kam kho mi cho rian ot ti kan human resource management khatha den atu kho tia kam mu rian von ot ti kan Nehemiah efficiently allocated human resources and other resources including materials, labors, funds and ensure the project progress. Anhar mi vailo Jerusalem
vam pangpi chon thana be an har mi funds vial te la yam pungoi vial te kha siang prang der siang prang pani khan apek di na e yam pungoi ang ngai mi se source ang ngai mi vial te mo labor ang ngai mi materials ang ngai mi la menung ang ngai mi vial te kha thi yau mam kan am han thiam ni na an ni te fa an ni chung vam pang makaron chun nan tu la an ni chung kai nan tu la ti khan nan ni chung chural nan veng la ti kham mo amma la an thiam nak che amma la an talent che kha so skills and talents ka azau na e an si kho nak che khan akhan na ti kha kam mu kho he also delegate responsibility to different groups of and families leveraging their skills and strength atu nai kan chim chang kha se ki ma liao chana kente kam ma lai tang lai tong kha ani chung chu ram vai chung ani chung chu lau tu athiam mien se ani chung chu ti khin a chung ba khin athia kan thiam phun te khi mi mo ma liao chan zo khan amma chung chu ma lai chun an thiam ti mi an thiam ning te khin rian kha apho jam na ti kha kam mu kho effective human resource allocation delegation are essential for successful project management he organized and delegated people menung khatha ten human resource ka amantik na khan delegation zong khatha ten delegated tawon pe achin pol zong khatha ten atu kho ti kha kam hu kho mi se ma kho chun organizings and coordination menung zong khatha ten lung rual ten la rual ten tu kho nak ding kha pakhat e bom chan ten lung rual ten tu kho nak ding zong khatha ten a roi kho na ate rebuilding project involve coordinating the efforts of numerous people working simultaneously on different sections of the world. Nehemiah's organizational skills enable him to oversee and coordinate this effort effectively, preventing duplications of work and ensuring cohesion. Le palina achum ate sai chun kan hai kalti du alo palina achun te time management ha ten to kho time management he tha ten to kho e a saw tu ria cho an ngai mi fan an ngai mi achan an ngai mi khu achan akal ning te khan zau in zaitin da aran nak in kan lim kho la ti kha tha te management time management long kha tu kho thiam me te time management tu te kan zai he da usa pek ma sa hau za kho zai zon he da tu ma sa hau kho zai zon he da anu da tu hau ti mi por ka ai fiang di e tha ten athai kho e khavial te ka Nehemiah e management athiam nak ka se achan chan chon tua nu ding mi kha tua ma sa khen cho rian kal ti lo ti pol kha se mo khapol te long kha thai de le pangana risk management and contingency planning Nehemiah atua mi cho role long ulve risk management long atu achan chan chon menung sina chon ral lak le bai lak a asa khola mo ti mi ruwa ding long ke critic song khatam pi ma vam pang an sak leo khan wei pham hu la zaitin nan sak kho la ti mi aleng lai in negative bia long khatam pinat en khaban tuk negative bia lak le bai lak vial te khan an thin lung kha athon tar peng na an thin lung atho tar peng na e tha te management to ai real lim tiang khan an to kho di ti long kam mu kho adok nak bi kan chon khom cha monitoring and adaptation kha Nehemiah ni khan management atu nak leadership atu nak tha ten kam mu kho mi kha ma kha adok nak bi kam hum cha adaptation zong kha tha ten to kho tia kam mu Nehemiah closely monitored the progress of rebuilding efforts and was willing to adapt his approach as needed. Effective project manager must continuously monitor progress and make adjustment to address unforeseen circumstances or obstacles. Thil ai thang mi thil achang mi crisis achanga piatana achanga sa khavial te kha achan ning te adapt atu kho na ading adapt ti chakan thai ban tok em adaptation ti mi kha cho thil achang ning ten rian akal pi khom ka adaptation ti se mo khaban tok te long kha anun nakam hu kho mi se kha biblical implication kha pakhat te kha kam ban lak mi se kanalom atu hi pathum atling bakte se kan thiam ngai he kan di bakte kan not zong adi bakte se te kan ban thiam ngai kha ti sia chun kan dong nak sa salo vai lo ni jang fa nak ten Jonathan pa ni dong nak thang kan champek ko lo jang fa nak kan dong elo